Dore inshamake y'uko umwaka warangiye. Umupira w'amaguru igihugu cya Argentine cyanje kiri ku mwanya wa mbere ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, gikurikiwe n'igihugu cy'Ubufaransa, hagakurikiraho Ubwongereza, Brazil ikaza ku mwanya wa gatanu, Portugal ikaza ku mwanya wa gatandatu. Naho mu gisirikari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanje ziri ku mwanya wa mbere, Uburusiya bagataho ku mwanya wa kabiri, Ubushinwa ku wa gatatu, Ubuhinde ku mwanya wa kane, Ubwongereza ku mwanya wa gatanu, Korea ikaza ku mwanya wa gatandatu, Pakistan ikaza ku mwanya wa karindwi, Ubuyapani bukaza ku mwanya wa munani, Ubufaransa ku mwanya wa 9, Ubutaliyani bukaza ku mwanya wa 11 hakaza Turkiya, Indonesia igakurikiraho, Ukraine, Iran na Israel nabyo bikaza ku myanya ikurikira. Naho ku ruhande rw'ubukungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje ku mwanya wa mbere, hakurikiraho Ubushinwa, Ubuyapani buza ku mwanya wa gatatu, Ubudage buza ku mwanya wa kane, Ubuhinde ku mwanya wa gatanu, Ubwongereza ku mwanya wa gatandatu, Ubufaransa ku mwanya wa karindwi, Uburusiya ku mwanya wa munani, Canada iza ku mwanya wa 9, naho Ubutaliyani buza ku mwanya wa 11 haza Brazil, Australia iza ku mwanya wa 12, South Korea ku mwanya wa 13, Mexique ku mwanya wa 14, Spain iza ku mwanya wa 15. Naho muri tekinoloji no guhanga udushya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje ku mwanya wa mbere, South Korea iza ku mwanya wa kabiri, Ubuyapani ku mwanya wa gatatu, Singapore ku mwanya wa kane, Ubushinwa ku mwanya wa gatanu, Germany ku wa gatandatu, United Kingdom ariyo ubwami bw'Ubwongereza buza ku mwanya wa karindwi, Sweden ku wa munani, Ubusuwisi ku mwanya wa 9, Canada iza ku mwanya wa 10, Finland ku wa 11, Ubuholandi ku mwanya wa 12, Israel ku mwanya wa 13, naho Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziza ku mwanya wa 14. Uyu mwaka kandi wa 2024 warangiye habayeho ibitero bibiri byiswe True Promise 1 na True Promise 2, akaba ari ibitero bya drone ndetse n'ibisasu bya misile byoherejwe n'igihugu cya Iran kuva Tel Aviv biraswa muri Israel, akaba ari ubwa mbere byari bigezweho. Mu mwaka wa 2024 kandi twabonye Uburusiya bumurika igisasu cya misile karahutindi kiswe Oreshnik. Uyu mwaka kandi warangiye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad wari umaze imyaka 24 muri Syria, nabwo bwihirizwe kimwe nuko hakurya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwa Joe Biden busa naho nawe bwamurangiriyeho, dore ko yaje gusimburwa na Perezida Donald Trump wari ugarutseho akaba Perezida 45 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse icyarimwe na Perezida 47. Uyu mwaka kandi nanone warangiye hari intambara nini mwisi zikirwanwa, uretse iyo muri Ukraine ihuje Abarusiya n'ingabo za Ukraine, hari indi ntambara yari kubera mu burasirazuba bwo hagati ihuza Israel na Hamas, nanone Israel ikarwana na Hezbollah muri Libani, Israel ikarwana n'Abahuti muri Yemen, ikarwana ndetse n'izindi ngabo ziri muri Axis of Resistance ziri muri Syria, Iraq na Iran ndetse no muri Yemen no mu bindi bihugu bitandukanye by'Abarabu byo mu burasirazuba bwo hagati. Nanone kandi hari indi ntambara irimo ica ibintu muri Sudani ihuza ingabo za leta ndetse n'ingabo za Rapid Support Force. Tutirengagije ko no mu burasirazuba bwa Kongo naho intambara yari irimo ica ibintu hagati ya M23 n'ingabo za Kongo ifatanyije n'abaterankunga bayo.